Darsou de ender babu 55 on ka Riyâd As-Sâlihîn. وعن النعمان يتامى نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال وماكي ذكر عمر بن الخطاب فإن عمر أندتن رضي الله عنه ما أصاب الناس كوكو هبي بيين من الدنيا إمر دي أدنى كالانو هيلني أدنى تون فقال وي لقد رأيت رسول الله قم دميين لا صلى الله عليه وسلم يظل اليوم همونا نيالانغال فو نيالانغال بيتو يالتوي tawahimo yeƴƴito ma yajidu konko heɓi mina daɓala e immorde e cañum immorde e sayre ma yamla o bihi batnahu konko wawata hebbinirde reedu makko ndun rawahu muslim addaɓal bi fati dal saabu ko dal on waɗa kon poccal almuhmala welsindaɗo fi mum toɓɓakawal gafe gaafo on radi u tamar ko ciifu gotum tamar wo mi inelaɗo allah sallah sallam hino wonta ñallal ngal peetu yaltawi tawa hiɓe yeƴƴito alego hiɓe konsindira awalego hino yonana ɓe konko ɓe heeɓi immorde ciifum tamaro konko ɓe wawata hebbinirde reedu maɓɓe ndun ta ko ɗum ɗon ɓe hebbinirta rendu alego ko ɗum ɓe yondinorta ha kekide ɗum seedi e men enen ñama bimbi ha padaranno ñama ñalorma ha padaranno ñama kekide ha padaranno hollali ñamugol ɗe ñamanɗe tati ko harmuɗe ma ko bonɗe ma heɓa e bakkatu kono bi mana ko wondude e yawangol Allah ngol e dullangol Allah ngol haray ko ɗum ɗon ko woni kono Aisha ƴettama nene Aisha radiyallahu anha qalat ɓe maki tuwuffiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah on fatino wa ma fi bayti tawi alaka suudu an ko nene Aisha on makude min shay'in hay hunde yakuluhu ko wawata ñamde du kabidin jomiraɗo heyre alegoy hunde wurude ɓanelaɗo Allah faati ke tawi hunde ala ko ibnu adama wawata ƴettude waɗa e hunduko muɗum ka nder suudu an illa chatru sha'irin si wona feccere sa'ire nden gawri fi raffi li ko woni e nder saku hun an ma e nder canga hun an fa akaltu min ha mi ñaami on feccere e gawri ɗon sa'ire nden gawri ɗon min he ɗum hatta tala alayya ha ɗum juuti e an duumi tawi ko ɗum tun fakiltuhu mi ñaami ɗum fa faniya ɗum lanni muttafaqun alayhi tawi hunde kadi hande kadi ala chatru sha'irin ka wiɗen ɗen feccere sa'ire nden gawri ay shay'un ko seeɗa min sha'irin immorde e gawri hal kada ko wonani fassara tirmidhi imam tirmidhi firiri ɗum wan amr ibn al haris ƴettama e oɗo akhi juwayra musidɗo juwayrata binti al haris ummil mu'minin radiyallahu anhuma anha qala o maki ma taraka rasulullah sallam nelaɗo Allah accano inda mawti sangade ɓe mayata dinaran wala dirhaman wala abudan wala maytan wala amatan kan nelaɗo accano dinar ɓe accano dirham bi mana ɓe accano kange ɓe accano kalisa ɓe accano maccuɓe ɓe accano kadi korɗo wala shay'in hay hunde ala ko ɓe acci illa baghlatuhu albayda so nambaɗo ngeloba maɓɓe ranewa personnel maɓɓe Allah timban kana mbaɓe laatino yarkabu ha hiɓe waɗɗo ɗum wasilaha hu e kaafa maɓɓe kan wa ardan e leydi ja'ala ha tawatala ndin ɗon ɓe lanni hunade ɓe waɗanidi libni sabil ɓiɓɓe laawi sadaka tan sadaka rawal Bukhari nelaɗo ma yano acci ɓiɓɓe e jawdi ɓe accano kange e kalisi e dirhamu ɓe accano maccuɓe ɓe accano horɓe hunde so wona mbangeloba maɓɓe wajjaranewa maɓɓe waɗɗotono e kaafa maɓɓe kan e leydi teren hiɓe marno kono tawi ɗum kadi ɓe wasiyanike miskinaɓe wan khabbab ƴettama e khabbab bunil aratti radiallahu anhu ɗon ande o kadi en jangi qissa makko ka suwar min hayati sahaba qala wi hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me yaadu no enelaɗo Allah o naltamisu meɗen ɗaɓɓa min ferduno enelaɗo Allah on meɗen ɗaɓɓa waji Allah yeeso Allah ngon taala towɗo fa waga ajruna ala llahi baraji amen ɗille waɗi ka Allah ɗi laati ɗi marsi fa minna no amen man mata on maynoɗo walam yakul tawi o ñamal min ajrimo ɗum jodde makko ni shay'an hay hunde minhum no jeeya e maɓɓe Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu kutila o wara yawma uhudin ñande gere Uhud o taraka o acci namiratan kasare kasange fa kunna men laati ida gattayna biha taysi min pooɗi min suddiri nder asaw hoore makko nden
badat yaltita e rijlahu koyɗe makko ɗen. wa ida gattayna biha simin suddirinde rijlayhi koyɗe makko ɗen bada ra'suhu hoore makko nde yaltite. on say ɓayle suumugol ɓanndu fure on si surramo tawi ko julɗo ko obligatoire ko waajibi fa amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah yamiri men anno wattiya ra'sahu nde min suumirta kasange on hoore nden kala ko heddoto heddora ka koyɗe wonaji ala men waɗa ala rijlayi ka koyɗe makko shay'an goɗɗum nal idhir immorde ko wiyete kon idhir ɗum ko huɗo ko ɗum woni ɓorete ko ñappire wako wano leyɗe go wano menen ka amen ga komin innata huɗogo no ton e wulunden huɗogo meɗen inna toon kadi fugulum huɗogo no wiye gojoli. wa min nahino e amen non joni man ayna at lahu on mo toɗɗani ɗum on mo présentani ɗum samaratu dimɗi muɗum ɗen fawa tawa kanko yahadibu ha himo teɓude ɗum muttafon alay. an namira ko wiyete namira ka sa on ko koltateri ko ɓornateri mo lawwi nun cuɗirandi min suufin pikkirandi ko wiyete kon liiɓi wona teɓateri alegoy ko ɓornateri. wa qawluhu ayna atti ay ko woni ɗum nada jat ko pikka ɗum wa adrakat heftina. wa qawlihi mako makko yahdibu ha ko ɗum woni ndi o teɓata ɗum ka sa ko holtateri mo lawwa nun cuɗirani min suufin immorde e leeɓi. wa qawluhu huwa ɗum wa qawli ka wi ɗon yahdibu ha huwa ko on ɗum bi fatil yaha saabu ko yaha on waɗa kon poccalo dammi daali e waɗagol daalu on tural wa kasirano selli waɗgol mo kadi poccal lokotani wo konnguɗi ɗiɗno ɗon ayya ɗo tifo ha komo tawata himo wawi tiɓude ɗum o ɗannina wajitani ha o teɓa ɗum o itta. wa hadihi ngoɗo firo isti'aratun ko luɓango lama fataha allahu taala saabu konko Allah tirto ɗum udditi alayhim e dow maɓɓe min adduniya e morde aduna wa tamakkanu ɓe ñiiɓi fiha e aduna. an Sa'd ibn Sa'di radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallam nelaɗo maake law kanati dunya har aduna o laatake taadilu hino peeseno indallahi ka Allah janaha ba'udatin yerwu gabi tan hun son soliwil ma saqa kafiran kefero hara yaratano min ha kawle leydi ɗo sharbatan surɓande wotere ma indiyan. Allahu akbar. rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. wa an Abi Hurairata ƴettama Aba Hurairata radiyallahu anhu qala maki sami'tu minani rasulullahi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hiɓe maka ala fame inna duyano aduna mal'unatun ko huɗaɗo mal'unun ko huɗaɗum kadi ma fiya kala kon e aduna illa dhikrallahi sona jantago inde Allah ta'ala wa ma walahu e konko kanko Allah o hefti fimu wa aliman e jannowo wa muta'alliman wa aliman e janguɗo wa muta'alliman e jannowo ko sabu ɓeeɗo. rawahu Tirmidhi wa qala wi hadithun hasan. fatarhabu lerɗe hitti noon fi dunia e fi aduna rawahu Tirmidhi wa qala wa an Abdullah ƴettama Abdoullaye kan ɓen diwi bun Mas'udi on accake jemma on leeri moƴƴa hiɗen yara nini hella 3 heures de matin kadi fendo ɗo nini ko fuuta ka meɗen gawon ɗen awa fendo nini miɗo kaala awa mawɓe no noddi ɗanga e haaju miɗo waɗira tafsirji meɗen ni fendo ga hande noon ga no ɓuuɓi jemma on so tawi woni leeri moƴƴa ga haray no ɓuuɓi no deƴƴi gongre nden nde aray ko ɗum yiyoto miɗo diwa ɗon aray on yaafoto e ko kaala wonɗen fendo ɗo na ko nakiri ga no deeƴi. wa an Abdullah ƴettama Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki la tattakhidhu day'ata wota on jogito ko wi'ete kon lo'ere ko wi'ete kon yeebagol fatarhabu lerɗe fi dunya fi adna rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. kono no wawete gollitirde o hadise ka ɓe wi en to
yo en terto fi aduna gol e oɗo hadise kaɓe maki wota on jogi to kadi wota en jogi to kadi faiblesse foofere iyel lerɗu fi aduna kono no hawteten gollitiren ɗiɗi ɓayɗi fof no selli mi mana fi wakkilagol heɓa ko ɓeygure mum nde ñaama hara nde yurmaali nde ɓittaaki nde toraaki nde ñawlaaki embere ɗum ɗon on koyo en wakkilo koyo en hittin koyo en lerɗa amma fi wiigol darnay ndu sooday nga'al adday cippinay o conteneur waɗay ɗum ɗon kadi ino wakkilane kono noon wonaa yo ɗum puusu en ndeyi haa yahen e orgisi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أماكي مر علينا في جريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تيمين أنه عالي خصا لنا كدوني مدن يوتو أو نجس عمي فقال نلا أماكي ما هذا كن دوني دندو فقلنا من قد وهي قمدي دندو لؤي فنحن من نسليه مدن مؤجن تندنو فقال نلا ماك ما أرى الأمر ممي آل ديدو فياك إلا عاجل من ذلك وما أرى الأمر ممي آل فياك إلا عاجل من ذلك سوناي دي بري ياوددو آل خصا ko wi'en ko inde caalehun ko inde cuhun hiɓe mari hiɓe renouvelude kun noon fiita kun bonu ɓay kun fokkiti bonde nelaaɗo ma seeniɓe ma kon no jokkuɗon ɗo ɓen kun lu'i kun yirbay woni kun yanay woni menen noon meɗe renouvelude kun meɗe moƴƴintinde kun nelaaɗo maki min mi aali sowona ko fiyaake ɗen ɓuri ɓadade lannugol kun yirbugol kun yana ko fiyaake ɗen ɓuri ɓadade di yanugol kun ɗo so no firi jarawa legoy ko ɓe natata e renouvelugol fiyaake ko fanda ɗo kon ko mayde nden ha legoy min komi faami kon min mi yaali sowona mayde nden argol mayde nden adoto yanugol kun ɗo ha legoy no firi hay so natale moƴƴintingol no woodi ko wonon ɗo kun ɗo yano aray on maayi on faami firongo rawahu Abu Dawud at-Tirmidhi bi isnad al-Bukhari wa Muslim wa qala at-Tirmidhi hadithun hasanun sahih wa an Ka'b yattama Ka'b بن عياد رضي الله عنه قال ما سمعت منني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بماك إن لكل أمة نودن كلمة فتنة كويت يكون فتنة لا ماك هي أو وفتنة أمتي من كده فتنة مفتان المال كون دي جودي يلا أكور إندكو يونتا تركي الله نيوري كدي kono yo Allah dandu en yo Allah on daw en musiba ndi on e boneji ndi on Allahumma amin rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun wa nabi amrin yattama e oɗo wayo kalno wi'e kadi Abu Abdoullaye goy fof ko goto wayo kalno wi'e kadi Abu Layla Usman bin Affan radiyallahu anhu anna nabiyya wonde annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa maki laysa li ibn adam ala na ibn adam haqqun haqqe fi siwa hadhihi al-khisal sona e nder ɗe ɗo geɓe mi mana neɗɗo mara durwa ɗaɓɓugol neɗɗo mara nafoore e ɗaɓɓugol ɓuri piiji tati so heɓi ɗin ɗon kala ko heɓi ko ɓuri ɗin ɗon aray o mara nafoore muɗum fayda ko ɗiɗo tati baytun heɓugol galle yaskunuhu ɗe o wawata hoɗude muɗum o deeƴa emo wani hani wakkilade ha o heɓa suudu ka o naata kanko e ɓeygude makko nden harana e luɓandu wona e luwandu go'o wa sawbun e coñcol yuwari ko tata tum waway surrude awratahu awra makko on yaldata landaka no pikkaka no hulɓude ka ala hulɓude no jalbude ka ala jalbude ɗum ɗo himo hani etade o rewa reweteɗi dagge ɗin fo atamo mari ko ɓorno tata surra e ɓandu makko no ɓeygol makko no mari ko ɓorno wajil ful hubusi e kuntum ndiyam e kuntum biredi afwan wal maayi e ndiyam kuntum biredi yorkun e ndiyam o ƴakka kuntum biredi yorkun kun o yara ndiyam nelaɗo make min mi aali neɗɗo ko mari haqqe ɗaɓɓugol hittina fiimum yango fiimum ɓuri ɗiɗo tati ko ɗiɗo tati so heɓi ɗiɗo tati haray sa sufi on yaal sa heɓi gallede temdere koye goote ɗen walata ay alsa jaami ɗo siko pute siko nete siko mango ha a haarimo ɓannanima tewma ko wona ɗum a tawa a wawata ñamude rawahu Tirmidhi wa qala hadithun sahihun wa qala Tirmidhi imam Tirmidhi ma sami'tum nani Aba Dawuda ben Dawuda Sulaiman bin Salim al-Yalhifi
يقول همماك سمعت منني النضر بن شميل أو دو صحاباج يقول همماك الجلف كويت جلف الخبز كبيري دهن ليس معه hara wonda e makkum kadi idamu nebba wo hande ɗen wawi dara ala e nder makkum beer ala e nder makkum mayonnaise wa qala o wi gayruhu ko hina ɗum ɗon bimana o addi firogo kadi arana ɗum wonde huwa ɗum galizul khubzi ko bireedi hun tekku kun yuru kun wa qala al harawiyu harawi wi al murad bi ko fanda e ɗum ɗo huna ɗo wi'a ul khubzi awa ko nder reedu hun bireedi kun kal jawaligi wano ko wiyete kon jawaligi wal khuruji e ko wiyete kon khuruji mi anda noon firo ɗin ɗon ɗiɗi wallahu a'lam. on Abdullah yettam Abdullah ibn ash-Shikhri yettama ɗo ɓe kasri shin sabu ko shin on waɗa ko poccal leywal khaw e khaw on al-mushaddada sattina ɗon sidda ɗon lego al-mu'jami tayni hawtonde ɗiɗi radiyallahu anhum annahu ko wonde o qala o wi ataytu nabiyya annahu no kanko qala o maki ataytu nabiyya mi ari ka annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa tay kanko yaqra'u mo jangal hakum takasu qala wi yaqulu ibnu adam qala wi yaqulu ibnu adam ɓiɗɗo adama wi ay maali yawdi andi wa hallaka kanko Allah wiyana o ibnu adama est ce que hino wodanma bayna adama hakkunde yaqulu ibnu adama ɓiɗɗo adama on inna maali jawdi andi neɗɗo no daro wola ɗum ko anna ɗum jawdi andi ko min jeeyi warrini Allah noon no landimo ɗon wonde ko an kala wonɗo lan jentade ɗo landa landal ngal wondude mi wonɗo landade on fof wa hallaka yabuna adama min malik wa hallaka tawsino wodamma yabuna adama kay ɓiɗɗo adama min malika immorde jawdi maɗa ni illa ma akalta sowona konko ñamuɗa afnayta lannuɗa few haw koyɗa kawrugo aw labista ma ittuɗa soɗɗa conci ɓorniɗa fa ablayta ɗigginɗaɗi aw tasaddaqata ma sakkoɗa ɗum fa amdayta enele kanko gorkon o heey awalegoy o waɗoy ɗum ɗo fof muɗum rawahu muslim ko imam muslim woni ko filli hadise on won abdullah yettama abdullah ibn mughaffal radiyallahu anhu qala maki qala rajulun gorko go wi anno linnabi annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wallahi mi wondiri Allah inni min la uhibbuka ɗo yiɗuma fa qala ɓe maki unzur daari moƴƴa maɗa taqul konɗa wolde ko wolɗa ɗon kon taskiɗum qala o filliti wallahi inni la uhibbuka salas marrati laabi tati fa qala ne laaɗo jaabi in kunta sa laatike tuhibbuni hiɗa yiɗilan fa'iddatan lil faqri awa fa'id hebilan awa lil faqri basal tiji fafan ko ɗum woni yurungal kadi fa inna al faqra anduno basal asra ko ɗum ɓuri yawde ila man yuhibbuni fa inna al faqra no basal ngal asra'u ko ngal ɓuri yawde ila man yuhibbuni faade on yiɗuɗo lam min sayl diwame ko ilata kon ila muntahahu yawgol haka hattoyta ɗon ɓe mana no yiyata ni ilan no yawirta nun ilugol doga ya heña ha hewtoya ka yata ɗon haray ko basal ngal ko non ɓuri ɓattorde giɗo an on e hoore ko ɗum wiyete gaño an on ko ɓe makiri ɗum ko andingol motum so tawi ko sabi Allah ɓe weldiri alhamdulillah tawi woni ko asku ɗum aw haray ko yo ɓe andu haray ko ɓe waynodiroɓe awalegoy rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan attijfafu bi kasri ta'i sabu ko taw on waɗa kon poccal ley fawgu almusannatu toɓɓe ɗen fawgu hino dow eskanul jim e waɗagol kadi toujours jim on kowal wa bil fa'i e faw almukarrara fillitaɗo fillinnaɗon ɗon
wawa ɗum shay'un ko hunde seeɗare yulbasul faras ko puccu ngu woni ko ɓornete li yuttaqa bil ada fi ɗum ɗon rentore daɗitore lorra maggu on wa qad yalbasuhul insan gomni neɗɗo kadi no ɓorno ɗum ngoy won kaaɓe ƴettama e Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah maki e maadi ibani wonali bonoji ɗiɗi jaayi ani weelaɗi ɗiɗi arsala ɗi wurto ɗi yaltita ɗi hubbito fi ganamin e nder dammi bi afsada laha fi bonnugol ɗi min hirsil mari ha hewtiti lerɗande yiɗi oɗo neɗɗo alal maali ha kaw yiɗi ɗon jawde sharafi e teddungal li dini fi dina makko ganka. Allahu akbar. Rawahu Tirmidhi wa qala wi hadithun hasanun sahihun. Wa an Abdullah yattama Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala wi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dani no ala hasirin e dow gatal faqama be immi wa qad asara tay battini gatangal tay battini fi janbi becce nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓura ɗo yiɗede non o fof tay ɗum ɗon musini beccangal qulna men ya Rasulullah law ittakhadna laka wita an harame accene men moƴƴinane ngawlum ka soɓɓindoɗa ka beloɗa ɓaydanki ala fa qala wi mali wali duniya kon ɗum wodani lan ɗum ko aduna jeeyi ɗum ko aduna wodani ɗum ma ana min o mo yiɗo mi wona alfitune kanna illa karakibin sona waɗɗiɗo istazalla arɗo tun e ɗaɓɓi ɗowdi fowti tata shajaratin ele leggal summa raha refti o hirnda o hawtake keɗe watara ka waccita ɗowdi ndin kadi ɗon kono woni min noon mi wayi ka aduna ɗo kono mi considériri hoore am. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yadkhulul fuqara wasur be ben fop naata aljannata ka aljanna taw qabla al-aghniya ko adi patron be ben bi 500 amin duuɓi temeɗɗe joyi miskin julɗo gomɗinɗo e patron julɗo gomɗinɗo miskin on adora mo ko fanɗi o ko fanɗi duuɓi temeɗɗe joyi kono no waɗi ko kanko o mara jawdi ko o darnide ka dangal o tonge konno ɗaɓɓiri konno heɓiri konno financiri oɗa noon no mari ɗen ɗon lande fo muɗum. Muttafaqun alayhi min riwayati Ibn Abbas. Rawal Bukhari Imam Bukhari no fili hadith aidan kadi min riwayati Imran bin al-Husayn. Wa an Usama yattama Usama bin Zaid an nabi ko yattana bajal sallallahu alaihi wasallam qala o maki qultu mi wi ala babil jannati no ka dambugal aljanna on sadaqatan yilto ɗen gokkon wan Usama jemma on tiiɗi ko 3 heures wonɗe ngongre nden ƴettama Usama bun Zaid radiyallahu anhuma ani nabi ko ƴettana bajal sallallahu alaihi wasallam qala o maki ɓumtu mi immi mi dari ala babil janna ka dambugal aljanna on fa kana laati ammatuhu hattirde aljanna on man dakhalahal masakin fa kana laati ammatu ko ɓuri huuɓude man dakalaha ɓen naatuɓe makko kanko aljanna almasakin ko miskinaɓe wa sabul jiddi jomiraɓe ngaluji ɓe mahbusuna ko ɓe jogitaɓe ko ɓe suspandaɓe awalegoy ko ɓe jogitaɓe e jogoraɓe ɗo ha lanne vérifiéde ande wayra sowna tun anna ashaban nar no yimɓe yita ɓen qad umira bihim gonɗi ɓen kadi yamiroyte ilan nahar fi ilan naari faade yiite ngen ɓe yamirante fi naɓegol ka yiitelegoy muttafaqun alayhi hadisi on ko fottanade wal jaddu ko wiyete kokke alhazzu ko geɓal wal ghaniyu ko wiyete ko ngalu wal jaddu ko wiyete tinnare alhazzu ko geɓal wal ghina e ngalu gadi sabaga gomɗi feƴƴino bi bayana ɓangingol hada al hadis oɗo hadis fi babi fadl da'afa ka dambugal ɓurol fiilu gongol wa nabi hurairata radiyallahu anhu ani nabi ko ƴetta nabaji Allah sallallahu alaihi wasallam qala wi asdaqu kalimatin ko ɓuri gongude kongol il faut ko ɓuri moƴƴude qalaha sha'irun ngol yimowo yimata wolata ko ngol ɗo kalimatun labidin
الأكل شيء مما خلى الله باطل بمعنى كلمة لبيد أو kongol heyre ma ɗamol ala faame kullu shay'in kala hunde ma khala Allahu konko Allah subhanahu wa ta'ala on tawnali ɗon batilun ɗum ɗon haray ko mere muttafaqun alayh asdaqu kalimatin ko ɓuri moƴƴude e sadaka kon ɓuri moƴƴude sadaka alaha o woni ɗum sha'iru laabi tati fof nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam on noon hande kadi ko jaabimo ɗum ɗo haray ko ɗo darsude on lanni e nder babu 54 on e nder babu 55 on kala ko famini alhamdulillah kala ko faminaki eno numéro téléphone ji ɗin 628 60 53 09 657 même numéro 631 même numéro haray ko adresse ji ɗin ni e haray hande on en darni ɗo e fewndu ɗo nini ko ɗum woni hiɗen yaara e nder leer on hiɗen yaara fewndu ɗo awa hella ko ɗum woni 4 heures du matin ko ɗon ko wonɗen haray ɗen hatta ɗo hande inchallah yondinoren ɗo e rewtoɗen ɗum ɗo kadi ha moƴƴa natano en babu 56 wallahu a'la wa a'lam.